abajenosideri barambutse bambukana intwaro kandi bambukana ya ngengabitekerezo iyo kurimbura abatutsi bagamije kurimbura abatutsi muri b'abanyekongo bari basanzwe bavangurwa n'abahingero muri 1995 Uvira ahitwa witwa Shweka baravuze ngo abanyamurenge bakwiye kuva muri Uvira bagata ibyabo bakagenda 1996 gavana wa Bukavu Lwasi Labango Ngabo yahaye abanyamurenge icyumweru kimwe ngo babe bavuye mu gihugu. Ibyo byakurikiwe n'ubwishi bukomeye bica abanyamurenge muri Bibogobogo, Kabera, Uvira n'ahandi hantu hatandukanye muri RDC. Ejo twumvise ibindi bimenyetso byagaragajwe na nyakubahwa Paul Kagame ndetse na Minisitiri Bizimana byerekeye imvugo y'urwango na jenoside. Reka rero noneho tunarebe video ngufiya ibyerekana bitangaho urugero. Reka nsabe rero abari ku buhanga bw'ibyuma bayerekane hanyuma ndagaruka nkomerezeho. Murakoze cyane. Avec résolution et le temps que vous voulez que je chiffre dépend de la résistance des microbes. Mais pour ce qui nous concerne, nous sommes décidés à utiliser la médication la plus efficace. Quand tu vois un Tutsi paille, un criminel. Il faut se méfier de Tutsi. Ushaka umuti w'ikibazo qui fait que lorsque nous aujourd'hui, iyo uvanye ubonye umututsi umenya ko ni umunyabyaha nuko yavutse rwose. si vous êtes responsable, iyo urongoye umututsikazi ugomba kwitonda kuko niba uri mu mwanya w'ubuyobozi ugomba kumenya ibyo bagiye bakorera abashefu batandukanye bagiye babashyingira abatutsikazi bagahinduka umwe muri uwo muryango bashatsemo ugasanga na bene wabo bajemo ugasanga wabo bita ko ari babyara babo n'abandi nyamara ntabwo ari bene wabo ahubwo n'umuntu uzaza akajya abyarana n'uwo mugore wowe utabizi ugasanga abana bavutse nabo ni abatutsi kubera yuko bumva ko abatutsi ari ubwoko buri hejuru. Niba tutabashije kubarasa ngo tubamare tuzajya tubabonera aho baje kubyara tubatsindaho. Amajwi ntiyumvikana neza ngo abasemuzi tubashe kuyasemura. Amajwi hano ntiyumvikana neza ngo tubashe kuyasemura. Aussi demander donc à David autour de la même question, kugira ngo ugire icyo uvuga kuri iyo video ariko reka mbanze de l'idéologie de cette résurgence du fait que ce genre de message kubyerekeye iki kibazo turiho nyine par rapport à la situation actuelle du génocide n'ingengabitekerezo ikomeje kugira imbaraga. Et ailleurs aussi. Ese watubwira iki n'isesengura waduha ku bijyanye n'ibintu tubona byerekeranye n'ingengabitekerezo ya jenoside haba i Burayi n'ahandi. Unatubwire inzira iyo ngengabitekerezo nubwo n'izo message zigenda zinyura mu Burayi n'ahandi. Murakoze. Ntiwakumva uko ingengabitekerezo ya jenoside yagiye ikura utumvise uko iyo ngengabitekerezo igenda ikura muri aka karere dutuyemo. Hano rero byatihereye aha mu Rwanda bijya muri Kivu noneho
iyi ngengabitekerezo rwose ihabwa umwanya mu gihugu muri Kongo, ikarwanya u Rwanda n'abatutsi muri rusange, bikitwa ko igamije gushimangira ubumwe bwa Kongo. Urumva rero uko ubumwe bwa Kongo bikavuga ko ugomba gutsemba muri Kongo icyo kintu cyitwa ko ari ikinyamahanga, ari cyo batutsi muri Kongo. Hari ibyo bintu bibiri rero bikomeye muri jenoside, ni ukuvuga ngo undi ni mubi, ukavuga uti iri tsinda niryo nyirabayazana, ni abanyabyaha kuva muri kamere yabo, ni abantu babi. Ukavuga rero ko ubwo nibwo buryo bwo kunga igihugu, tukavuga rwose kurimo woza igihugu, ugisukura, ukivanamo umwanda wakinjiriye. I Burayi rero uko iyo ngengabitekerezo yagiye ikura, byagiye bijyana n'ibivugirwa hano muri aka gace k'ibiyaga bigari. Bagiye bakoresha uburyo bumwe, ni bumwe na hano, ni ugufata ya mvugo n'ibimenyetso abarokotse jenoside babakoresha bavuga ibyababayeho, bo bakabicurika kugira ngo bivaneho icyaha. Urugero, baravuga ngo habaye genocide, bakavuga ngo jenoside ngo si ugushyira mu bikorwa ingengabitekerezo igamije kurimbura igice kinini cy'abaturage, ahubwo bikitwa ko ari uburyo bwo kwigarurira umutungo, kandi ukabikora ugira abantu wica. Urumva icyo jenoside isobanura baragihinduye. Ejo bundi rwose nko mu byumweru bibiri habaye inama mu Bufaransa ikozwe n'ishyirahamwe ryitwa Les Justes du Congo, ni ukuvuga ngo abanyakuri bo muri Congo. Urumva bafashe imvugo yagiye ikoreshwa ariko bakayitesha agaciro, kuko Les Justes ni ukuvuga abarokoye abantu muri jenoside. Urumva rero abo bantu bakoze iyo nama ntawe bari barigeze barengera n'umwe. Urumva rero hagiye habaho gukura kw'iyo ngengabitekerezo ikoresha inzira imwe n'ikoreshwa muri aka gace. Hari abantu rero bayirimo bakuze b'abashakashatsi bazwi, bagiye bakorerana hano mu Rwanda, bakaba rwose aribo bagiye batuma iyo mvugo ikura muri aka gace. Hari abandi bashakashatsi baza b'abirasi bakomeye bavuga ko bumva ibibera hano, kuko nabo ngo ari Abanyarwanda. Hakaba n'ibitangazamakuru. Ibyo bitangazamakuru ntibigendera ku bushakashatsi, ahubwo bagendera ku gushaka ibyaza kwemeza ibyo bo bashyize imbere. Urumva rero hari abo bitangazamakuru, hari diaspora, ugasanga hari ubwo bushake bukomeye bwo gucurika ibintu. Ntabwo ari kuyobya ukuri gusa, hari no kubicurika, gucurika ibyabayeho. Ikindi giteye ubwoba ni uko ibyo byose usanga bihindurwa politiki. Ugasanga hariho iyo mvugo ivuga ngo ifite aho ihuriye n'amategeko mpuzamahanga, ariko nyamara ugasanga kimwe mu bintu bikomeye mu mategeko mpuzamahanga harimo kurwanya jenoside, ariko bo bagakoresha ayo mategeko mpuzamahanga bavuga ngo ntakurikizwa mu gace k'ibiyaga bigari, ariko bavuga ngo ni u Rwanda rutayubahiriza. Ikindi kintu rero kizima ni uko dufite inshuti, dufite abashakashatsi bakora bagamije gukora ku buryo ukuri kugaragara, kugashyirwa ahagaragara, yewe no mu Bufaransa, kuko hashize imyaka Ubufaransa ariwo murwa mukuru wo guhakana jenoside, na leta rwose yahakanaga jenoside. Ariko uyu munsi hagiye haba impinduka,
kuko hari amashyirahamwe, hari abantu tugenda dufatanya bahagurutse. Twigeze mu kanya uyobora urwibutso rwa Showa yari hano avuga, hari abantu bagiye bahaguruka bagerageza kuvuga ukuri, kurwana ku kuri. Dufatanyije rero ntabwo byatugoye cyane, twabashije kumvwa kuko bo bumvaga neza ukuri. Icyo navuga rero ni uko utakumva ibibera i Burayi utabanje kumva ibibera hano. Icyo ndangirizaho, minisitiri yavuze inshingano z'Abanyafurika, hari inshingano za diaspora z'Abanyafurika. Uyu munsi hari imvugo ihakana ikwirakwizwa n'abantu bita ko ari Abanyafurika, ari panafricaniste, kandi ntaho bahuriye na Kwame Nkrumah cyangwa Nyerere cyangwa W.E.B. Du Bois. Ni abantu bafite urwango rwanga abandi, rwanga abanyamahanga se. Ni imvugo igarura ya mvugo ya gikoroni ivangura amoko, ivuga by'ababantu, Hamite. Ntabwo ari imvugo panafricain, ni imvugo ivangura. Urakoze cyane kubyo tubwiye. Ndabona Innocent yemeranya nabyo, ariko ndaza no kugarukaho tuvuga kuri ibyo by'amategeko mpuzamahanga. Nakugarukaho kuvuge no kuri ya video watweretse, kandi uze kutubwira ku mategeko mpuzamahanga. Ni kiriho mu bijyanye n'ayo mategeko usanga koko abantu bakwifashisha kugira ngo barwanye ibyo bibazo biriho n'uyu munsi. Urakoze. Mbere yo kuvuga ingorane zijyanye n'urwego rw'amategeko, reka ngire uko mpuze iriya video n'imvugo z'urwango zaganishije ku rugomo rurimo no kurya abantu. Muri iyo video ibintu usanga bihuriraho, bari abantu bahuriraho, nuko bavuga ngo Abatutsi b'Abanyamurenge n'abanzi, ni abanyamahanga, bateye igihugu, ni inyenzi, ngo bavutse ari abagome. Iyo mvugo ibavangura kandi ishaka ko bigizwayo. Ingero nabaha: tariki 18 kwa kane 2022 mu Minembwe hari abagore babiri bishwe bacibwamo ibice kuko ari Abatutsikazi. Muri 21 hari abagore 4 bishwe mu myigaragambyo rwose ikorwa mu mahoro, bazizwa yuko abagabo babo bari barafunzwe, barabarashe ku mugaragaro bitegetswe na leta ya Kongo. Mu kwa 10 tariki 14 tariki 22 nako hari umwana w'imyaka 14 witwa Mugaza wishwe aciwemo ibice. Mu kwa 11 Kamizobe Joseph yarishwe aratwikwa. Kapiteni Gisore Kabongo muri uko kwezi yarishwe atwitswe ari muzima hari igoma. Mu kwa gatatu 2024 Officer Sebandore yarishwe atwikwa ari muzima hariya hakurya kuri Goma. Amagana y'Abanyamurenge ari mu magereza nta mpamvu, gusa kubera icyo bari cyo hariya muri Kongo. Nyuma y'uko M23 ivuye muri Uvira, urugomo rwariyongereye. Inzu zirenga 70 z'Abanyamurenge n'amasengero byarasenywe. Even sugar basic needs. N'ejo yewe hari drone
yarimo irasa mu Banyamurenge rwose baragoswe, nta kintu bakibageraho aho batuye, nta sukari, nta kintu cy'ingenzi babona. Twagiye tukusanya ibimenyetso simusiga, tubishyikiriza inkiko zitandukanye muri Kongo guhera muri 2021. Twabijyanye mu rukiko rwa Afurika y'Uburasirazuba, inkiko mpuzamahanga zirimo za Bruxelles. Hari icyo bakoze ariko hari Bruxelles da gitoya. Ububiligi rero ni izingiro ry'imvugo y'urwango. Twagiye tugaragaza ibimenyetso by'iyo mvugo, tuganira n'ubushinjacyaha bwa Bruxelles, batangira kubikoraho iperereza. Ziriya video zose, ziriya message zose, haba kuri interineti, abo bantu bose bahise bajya muri social media, kuko nyamara byose twarabikuruye turabibika. Hari benshi tuzageza imbere y'ubutabera. Icyanyuma, mu rwego rw'amategeko ntabwo ari cyo kibazo cyane. Hari inyandiko zirenga miliyoni zivuga ku bijya, hari amategeko avuga ku bya jenoside, urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rubivugaho, amategeko y'ibihugu arahari yanditse neza ahana imvugo y'urwango na jenoside, ariko kugira ngo bikorwe usanga nta bushake bwa politiki. Ndumva mu Rwanda ntawe ushobora guhirahira avuga ikintu nk'icyo ngicyo cy'imvugo y'urwango, kuko itegeko rirahari kandi uwo muntu yahanwa. Murakoze. Urakoze cyane General Faye. Ndagira ngo mbagarukeho mugire icyo muvuga ku masomo twize mu bushakashatsi, mu mategeko, byose birahari. Beaucoup d'expérience ariko se prévention d'une normalisation de l'idéologie de jeunesse suivante. Inshingano z'abayobozi mw'isi cyane cyane mu butumwa bwo kubungabunga umutekano mu gihe ingengabitekerezo ya jenoside isa aho yemewe. Urabivugaho iki? Ni ayahe masomo twize? Urebye ibyo tumeze kuvuga, ibiriho birakorwa mu burasirazuba bwa Kongo biteye impungenge. Muri 1994 twari dufite radio Mirikorine, uyu munsi dufite imbuga nkoranyambaga zivuga nabi, zibasira Abanyamurenge. Amaliste y'abantu bagenewe kwicwa yasimbuwe na mvugo z'urwango. FDLR n'abazarendo bamaze kwifatira abaturage babana n'abantu. Loni ntakiri irakora. MONUSCO yemerewe gukoresha imbaraga ariko ntabwo izikoresha. No muri 1994 niko byagenze. MINUAR yagerageje gukora ubutumwa butari ubwayo. Aho bitandukaniye uyu munsi nuko mu karere hari ibihugu 9 biri muri icyo kibazo, cyane cyane amabuye y'agaciro
atuma ayo makimbirane akomera. Aho rero niho hari n'ikibazo giteye ubwoba. Kuba ikibazo ari ingutu ntibivuze ko abantu bagomba kutagira icyo bagikoraho. Abantu bavuga ko u Rwanda rubifitemo uruhare. Ese uyu munsi abantu hari icyo bize, hari icyo basobanukiwe? Ntabwo mbitekereza. Impuguke zirandika, zikora za raporo, ariko zigakurikirwa no kwicecekera. Abashinzwe kugira icyo bakora mu rwego mpuzamahanga ntacyo bakora. Mbere ya byose bagomba kubanza gusobanukirwa uko jenoside itangirira iteka mu bitekerezo. Umuryango mpuzamahanga ufite inshingano, ugomba kuryozwa ibyakozwe muri 1994 kuko ntabwo ari amakuru babuze, amakuru yari ahari. Nta bushake bwa politiki bwari buhari, kandi hakaba hari inyungu za politiki zitari inyungu za Afurika. Ku byerekeye ubutumwa bw'amahoro, uyu mutwe wa 6 uvuga kureba no gusesengura ntacyo nibikora. Iyo ufite abasivili bazungurutswe n'interahamwe n'abandi mitwe yiteye intwaro, nta kindi icyakorwa. Twebwe baratubwiye ngo tugende, turanga. Twashoboye kugenda n'impunzi nkeya. Reka ku ngingo 3 ngira icyo mvuga. Loni ntabwo yihuta bihagije. Iyo ibintu bihindutse, ntabwo Loni ikora vuba, ariko jenoside yo ntabwo itegereza. Icya kabiri, imvugo z'urwango zigomba gufatwa nk'intwaro. Izo mvugo zigomba gufatwa nk'ibikorwa by'urugomo nyabyo, kuko izo mvugo nizo zitegura ibyo bikorwa. Icya gatatu ni kudahana. Iyo abakora ayo marorerwa badahanwa, ingengabitekerezo ihabwa intebe. Nicyo gituma dukeneye ko ibikorwa bishyirwa imbere kandi bigakorwa vuba. Ikibabaje hano uko nta bikorwa. Abantu bafite ibikenewe byose ariko ntacyo bakora. Ni ukuvuga ngo gukwirakwiza ibyo bitekerezo bagomba gucibwa imanza, hanyuma hakagira n'igikorwa aho ibyo bibazo bibera. Murakoze rero, nagira ngo n'abari hano babashe kugira icyo bavuga, ariko mwese hagire mu ijambo rimwe gusa, mu nteruro imwe, umwe wese agende agira icyo avuga. General Faye, mwebwe ubutumwa mwatanga no guhe mu ijambo rimwe? En Europe ou ailleurs, qui sont antiracistes, qui sont anticoloniaux, je leur dirais, ne vous laissez pas berner par cette narration. Essayez de... Il y a un écrivain... Donc je pense que c'est vraiment ça qu'il faut faire. Et puis, sur nos politiques... barwanya irondakoko, barwanya ubukoroni, ces députés, etc. ndabagira ngo mutega amatwi. Hari umwanditsi w'ibitabo yabivuze ati mutega amatwi. Ubundi on dirait qu'elle a pas, même si elle a reconnu, elle a fait son sur le génocide nk'abadepite politique ntibakagombye gusubiramo amagambo bumva. Nko muri Congo no mu Bufaransa, n'iby'Ubufaransa bwemeye amakosa yabwo, ariko politike yabo ku byerekeranye na Congo yerekana ko batize neza, batasobanukiwe icyabaye, ntacyo bize. Yewe ndabona amasomo 3. Irya mbere ni uko iyo umuntu ashaka kukurimbura, ntubifate nk'ibintu bikomeye, ntukore ibigomba gukorwa, biba ari ikibazo. Iyo rero twumvise imvugo z'iterabwoba yuko uzarimbura abantu, urumva ko jenoside iba yatangiye, ugomba guhita ugira icyo ukora. Icya kabiri, rimwe
mu ntwaro zikomeye ni abantu, ni ibitekerezo by'abantu. Iyo abaturage bavuze ijambo, abanyapolitike bariha agaciro, ariko tutasakaza ukuri mu baturage, politike yakurikira abo yishakiye, yakurikira wenda nk'abaturanyi bashaka gusenya u Rwanda kuko bafiteyo inyungu mu by'ubukungu. Intambara rero yo kuvuga ukuri irakomeye. Icya gatatu ni uko amateka y'u Rwanda atwereka ko tugomba kwirwanaho, tugomba kwigira. Kugeza ubu mwakomeje kubikora, yewe mbafitiye icyizere, mwebwe muri imbere cyane ku rugamba rwo kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside. Twe turi hanze, ndagira ngo ndangirize kuri icyo, twe turi hanze tuvuga ko iyi ntambara irwanya irondakoko ntabwo iri hagati y'abazungu n'abirabura gusa. Iyi ntambara yo kurengera abayahudi ntabwo ari iy'abayahudi gusa, ni iy'isi yose. Kandi intambara yo kurwanya jenoside ntabwo ari iy'u Rwanda gusa, ni iy'isi yose. Tugomba rero gushaka mu rwego mpuzamahanga abantu badushyigikira muri iyo ntambara, kuri urwo rugamba. Naho wowe generale, naho wowe Innocent Nteziryayo, Jean Carbonel akora ubushakashatsi muri 1993 yatanze raporo nziza isobanura no muri 1994 yavuze ibyabaye, yavuze ibintu by'abantu, imitungo y'abantu yasenywe, abadamu bafashwe ku ngufu n'abana bishwe. Uyu munsi rero ibyo biriho birabera ku batutsi b'abanyamurenge muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu byo nsaba ni uko aba bantu bari hano uyu munsi bagira icyo bakora. Uyu munsi mukora ibishoboka kugira ngo akaga k'abatutsi b'abanyamurenge muri Kongo gahagarikwe. Bariho bararaswaho n'indege buri munsi. Umuntu wese uri hano menya yuko hari icyo wakora kugira ngo ufashe gukemura ikibazo abatutsi b'abanyamurenge bafite uyu munsi muri Kongo. Namwe general, nkeka ko navuze ingingo ebyiri zifatika zikenewe. Nari navuze 6 ariko nagira ngo ngaruke kuri ebyiri. Icya mbere, hagomba kuba uburyo bwo kugenzura ibibazo biriho biraba, ibibera ku mbuga nkoranyambaga n'ibindi byose biriho biravugwa bigomba gukurikiranwa kugira ngo abantu babashe kuburirwa hakiri kare. Mbese no kugira ngo habe imikorere yo gutanga amakuru. Icya kabiri ni ukugira ngo tugire urukiko ruhana. Urwo rukiko rugomba guhagarika ubudahana, kuko ikibazo gihari ni uko abantu badahanwa. Kudahanwa niyo fumbire ya jenoside ku rwego rw'ibihugu cyangwa ku rwego mpuzamahanga. Abatanga izo mvugo z'urwango bagomba guhanwa. Twarabibonye, Minuare ntacyo yakoze. Abasenegale bagaragaje ko umuntu umwe, umusirikare umwe cyangwa initi imwe ishobora guhindura ibintu. Ariko kurwanya jenoside bigomba gukorwa n'inzego z'ubuyobozi n'amategeko n'ubushake bwa politiki. Imana idufashe harakabaho u Rwanda.